Enkora ya irrigation neija kubana ihwera abahingi obutosha okufuhira ebihingwa byabo na n'amatungo gabo okutunga amizi na munonga ombwire bw'ekyanda. Omugombora ambare hinabahingi abatuganiho nabo kandi abasima orutambo oru omukutungura obuhingi no burisa omu district egi. Kwereka ni system eji bari kweta ni eyanjwirwe gani ejiyo neshukamizi mitazi 30 okwetorora ki omusiri andi ei system niyebonire abahingi abebinyasi naba ntungera mizaga amazo magargo ninza kuba nintunga sente kubura hangara kikundi aho nje kuba nintunga sente. Isingiro necha kuteganisa ubumushana kandi eki kibere kimazire emyaka mingi munonga nebisibo kandi abatura nibagira ngo kuteganisa bw'ekyanda kikwasira hansi na higuru. Orukorra operation wealth acquisition mu district ya Isingiro Major Tofa Gaba aina maskongo encourage neza kongera umutindo gw'ebihingwa hamwe na n'entasya y'abahingi n'abarisa. Kiwa muzecho nicho kurikira abana kana irrigation nakana production neza kweyongera kabe bihimba kabe bichori kabe bitoke kabe buri kimwe cyone kitwahinga kiza ko nakana kiza ko kweyongera production. Abembezi ba district nibashaba abahingi ngubezwe no mu gishogo okongera amasharura ga butosha bitu kutari kutegereza enjura. Abantu abine irrigation scheme nahinga uko kubanza okwakabira banayongera kuhinga kwa kashata banahinga kwa kana banahinga mpaka mwaka ni guhali kuhinga nikimaliza ngo mwaka ni guho ali kusharura mwachitegereze echo so nico turukwenda nico abanyabukanga mugijumbiremu nko kumwatandikire kandi umuteke mamana mingi ebya government no kwatana no kigano kachosya akantu kakatandikire kintu kize mujuba Gasha kwa Ruth Nwamanya.